Sanibonani emakhaya, siyanamukela kuMoja Love Channel 157 kuhlelo lwethu olushasha iFamily Affairs. Igama lami uSana Mchunu, intombazane epakudlula wonke amantombazane emhlabeni. Namhlanje sekaTlezulu sibizwe uGood Simon. Uthi phuthumani udadewethu ulala nomntanakhe. Hayi ningangikhamiseli, nami ngizwa uSimon usibhalela wathi siphuthume manje. Ingakho sila uze uthi uthiwa nabantwana abayithu bakadadewabo abakamntanakhe. Ningathi ha, nami ngikhamisa njengami asingene ensiyozwa. Koti. Kena. Oh. Yo. Leka intate Simon. Ngidemeka. Sisaphila. Ngiphethe. Intate Simon igama lami uSana Mchunu. Usibizile. Sase sithi masiphuthume sisi. Uthi awuhambi wedwa udadweni khona. Udika mama. Gogo. Yena. Dumelang. Yo, awusilika. Sisaphila. Igama lami uSana Mchunu. Usisubani igama lakhe? Rebecca, also Rebecca. Oh, mina ngiqhamuka kwaMoja Love. Siyithola incwadini ukuthi nithi masiphuthume sizolibona ngoba nina ninenkinga wena nobhuti wakho. Futhi singaqala ngawe mhlambe sifikile sizozwa ukuthi inkinga yini kahle ngaka. Okay mama. Mama thatha una mola ndlu. Awusiwo sisi ngwana hayi afihla mola. Ene wamshimana. Since afihla wena ga kana boroko. Ditlhapa ke a roa ku wena se khutla le tronco se o ketsa tswa etsa fa 6 months. A re ke mohlabile ka swift drive. A shat usually. Usisi wakho wegazi. Ningaki ka. Unisele ni 4. Yini mhlambe lebaka ke eng gore lebaka la yona ke bona go lebaka le one e ka re mo disturb mola hae. Montlo ka re mo disturb. Ka ro utlwana le ngwana hae. And ha tlo di etsa ntho tse le ngwana hae ha re roaka. Le yana o roaka le ngwana hae. Go utlwana jwang? Utlwana ba o tshoro ba wa mo robala le. Mama o robala le ngwana. O robala le ngwana hae. Una le bana ba babedi le. Unabantwana bayithu nomntanakhe. Umntwana last una mjotsa ro yana re. O nkile bana ba ka wa isitse family nya hao. Ba tla late bana bana baka. Baba, mani bona lento. Sisi retlaisa. Ngana ntho retlaisa. Usisi omdala yena mhlawumbe yakhona ukuthi angena amkhuze. Nna Khalingwelo ibile nna mpone futhi ibile nna ke dula haka nna ke dula batho ba dula mmole le bona ke bona ba bona manyala ao ungakanani lo mfana bana runa 35 umntwana lo usile sisi nalo mntwana kusile mazo sithuka ngapha yo akanihlonipha kaniboni akasiboni umama unaba abangani mhlambe abangani bona bakhona unjani uyaphuza uyadakwa nikhule kanjani bekumuntu right wazi lo mntwana mayeza akho sikhula sisi lo mntwana bongana next asazi ukuthi lo mntwana waphambani waba yini into ayangena kuyo ukuthi aphuza utshwala sengisho ukuthi usisweni lo mayekhula bekumuntu onjani benibambene kumnandi ekhaya obvious njengobhuti omdala ukubo bakhulisa bakhulise iyashintsha lento mayiselala nomntanakhe noma nimkhuza akakhuzeki mhlawumbe siyasaba nokukhuluma ukuthi singathi siyamkhuza uzothini ngoba uzobizelwa amaphoyisa ubithethwa amaphoyisa uthela umhlukumeza abomakhelwane bayabona awakhani akakho makhelwane nyakazi akutshela lapha emsiliki nasemkwena bangakutshela wabona mola hayo muthasa motsebi utella wa hae hayo muthasa motsebi inayibona imihlolo nizizwa ninjani ngayo yonke lento mara sizothini sizaba uboshwa amaphoyisa amo background a re tsebe nang o isala
ba la re lo motshwarisa mapodisa anye ke a motshware kampane wa tshwarwa bona. Ifamily ke yazama emhlalisa phansi mhlawumbe noma nabo bayamsaba njengoba nisho nje. Umhlalisa phansi lo mntwana. Balendlela adelela uyadelela. Hayi into yakudlala uyadelela. Buthi mdala. Lento yokuthi umama udadweni ulala nomntanakhe into enizwe ngabantu noma mhlawumbe into enike nayibona. Sisi into enzakalayo noba nalendoda yakhe le ibe ishoti futhi amabethoka nathi wena la wenza ukuthi ulala nalomntwana wakho. Into beyibonakala futhi ngoba naku nihlala naye. Ngoba umama uzawufika ebusuku mayifika ebusuku isenange angena emkhukhwini wakhe akangeni uyandlula ya kulomntwana afika amkokotela paphika ivula amvulela angena lale. Uzizwa kanjani wena? Ngibhlungu into ezenzakalayo. Ubuhlungu. Into ezenzakala ekhaya. Angazi ngayenzani. Udadweni ubumkhulisa umnakekela bese fana nomntanakho bese ezokujikela ekugcineni. Mhlawumbe nifuna ukubona kwenzakaleni. Hayi mina bawona mama ungalungisa le ndaba etitle ukuthi lo mntwana sicela asazi na mayibe kuyakhoneka nje ukuthi akasidedele lapha. Sihlale ngokuthula. Ngoba yena akafuni ukuhlala nabantu. If makahambe awuhlala nala la aza lempilo lo ayiphilayo awuhlala nabantu banjalo. Akafuni phela ukuhlala nani sisi ngoba nizobona lamanyala wenzayo yingakho enichithela ngaphandle. Shuthi umuzi wakhe yakhe eyumntanakhe ngoba nake kwazi ukuthi adunisele ingane usebona ukuthi amuphi ilungelo ukuthi amuphe ngisho umuzi ikhaya leno niphila. Asamini uphuthumani sibone ukuthi singabafica yini. Yeah. Ngoba phela kuzomela aphume lapha endlini ayenza lamanyala akhe afuna ukwayenza le. Hayi lapha ya. Ngajabula kakhulu. Yo. Nizwele babukele emakhaya. Naphinde nazibonela. Kubhlungu la ngaphandle. Abantwana bomuntu baxabane ngenxa yamanyala enziwa udadewabo. Bemkhuza ngalento ayenzayo nomntanakhe. Esebone ukuthi makabaxoshe ke ekhaya. Hamba nathi ke sizama ukuthi sibalande. Sambeni. Yo. Koti. Lega. How's the boy lega? Okay, ayakunanda. Abutismen kuposta kena kama unhlabila ke ka kuposta ngata buti. Ngata konsi ke ukupa wa itso ska kena mo kilinte assembly kupa usa buta ko batli. Ako batli ke ukupa. Abuta ko batli. Abuto batli la pulaya. Oh,imostish. Atshwara tongo abuto ke mali. Ngaba le tshwagelo ba teng ka ba tshwagelo bona magato a ke ba tshwagelo ya. Ben bangani ma? Abuto hampatli. From the womb abuto hulisa ka thata utswaka. How ka bontsha motho abuto unsutles too much and it's always to like yeah. Kadi. And ke ha ke dire ya gutla ke lona tsa ma physiotherapy. Ya hai. Yo abuto usutle moye ke sa twa ke papa shapa ber. Papa shapi motho. Abuto abuse the pillow. Mara ngabantwana bomuntu. Asingwana yesu nabana besutha batsiba ke bona ba tlo hlubudisa ntha asingwana yesu akutona bisa mme ka gagaji so akimtsi bana yesu nna ke batsiba bayakhala bomakhelwane bathi ulala nomntwana bakhala vele bakhala bathi wena ulala nomntana bathi ngidlala nomntwana bangithuka le ntapa uyayazi lo ndaba yesu wena ushwaka nanokuthi nabantwana bayithuno nomntanakho uthi wena ulala nomntana bakina abana bayithulana kutoka ngwaka kana tlhapa yo wa itlhaga ka intwe nna ke botsa ka bomakhelwane wa bona ba utlwa yena nkirang kwaka abantwana bakho akusabaka mntwanakho awukaze wena sisiwalala nomntanakho ka tlogo ba le ngwana ka kehlanyana uswaka nna ka lisa bonta tongwana ka lisa le mo ba leng tatongwana ka kalpo kampere nta togale ga a phisa ngwana ile ka mo phutha
so manje bonke abantu bangakusukela mama ngento eyi1 yakuthi ngoba lengwana hayi lo wena uzalela abantwana ingakho ungafuna abantu bakini bathi wena uzalela umntana wakho abantwana bayi2 ngakho ungafuna abantu bakini bangene kubo ngoba bayakuphazamisa kulamanyalo wenza waze ke maka ene ka bua ke msisi na etsa story and ne re dlala re joke yena se ba enka ba etsa bona msisi tla tshwara se ke la tla camera wena no joke ka o robala le ngwana ha a o joke rata o dlala mo msiliki ya re noile jwala ba wena o rate bashimane tsa mo go bana le ngwana how does it ntho jwalo fela jwale a ke rate o shela ke rate banna ba phota ka manje bona ba ra o rate banna because o robala le ngwana ha le wena o tshege because la joke bana oh ase ngwana ke bana na ngwana se ba mphoqa jwalo nke bese na o ya hleka ngoba ba joke ke tla etsa jwa ngwana ngwana ke tla kena kae ke tla ke nke tlo kena kae ka skene nke o dula yena le bana ba yang ke rulane ha rula e sa tsane tlo mo rula mara joke ya lona ai right man tena tlo tsa msego mang na ne ke dlala le mmenyos se le nkile la isa di TV o go tswa ngwana hao e se ngwana ke na mkhotsi wa ka rata o jala ka ntho yes umntana ko wena uphi mang wa tseba hore yena ba modladisa hore o robala le mama hae yo mang ngathi mang wa mtsiba hlanya leo e ga kene mo tla bona singakhona ukuthi mhlawumbe sikhulume nabo sisi bakho bayichaze lento ukuthi baboneni noma basoleni uswaka bakayi usisi wakho nobhuti wakho bakhona uswaka na uswaka ke lo tsholo ngane ke meet akena usomo na uswaka ke mtsi usikalwana le ratona ka ke re ntwe a ba isa fetang ha isa le yo ulwana mang ha sa le a ke ra ulwane uye utsho gore angilali nomntanami mang ba bona ke bona ba re ke go ba le ngwana ka bona no abantu la ngaphandla bakhala abantu bayakhala batho ba fini manje ingako silande bona abanye abantu labo mukhiphe ngizombonisa lo muntu athi nginalo nomntwanami mukhiphe aus manje ke monte no sisi mina ngizangivulwa nawo mina ngifuna ukuthi ubaphikise ukuthi bayakusukela batho ngwana ka fini untho emapilo wona jokele camera untho ngwana ka no kitsho jwalo kuphatela wona jokele mo mina ngwana kwa sithando sami yiko ngila angilwi isitone phakathi untinna kwangoko mamela sithando sami mamela lerato lakhe nake batla go thusa ke akusabatla go thusa ngwaneso abatla go thusa thuso le nne nkakile on ka self mamela sweetheart on ka self why batho ba ka bua so ka wena nna ke lata ba gore la itse batho eso re mo thuseng ausi ke na le ona ke tswa tene na social ke ban thusitse ke right utsubanya o pe hanke yena ngwana utsubanya o pe hanke utsubanya o pe ba mmona ndika dietsa utsubanya papi utsubanya o pe mama utsukiele title mhlapu ya kuhlupha wena au le nna dilije wa uhlupha lo ausi awuthi kisule mo sengantsa ngwaka je yena lo mntwana batho ba mdimo aza kulale ma angobala babua bala le ba ka bala lena batho tjantsa o ka tlo go bala le motho mo tshwarisitse bala mona o mo tshwarisitseng ke mo tshwarisitse bala mo bala jesus atutino a tsaba ngwaneso wa nsukumeza ngwano kimo yena ha ke ta tlhokomele jarite heso tsa mo sheba tote yentseng ka mosho tsa mo sheba le mabitla ke wa yentse ka mosho yo khathetsa wis yo ke Thomas ke ngwano kimo I'm here but I fear ha o fietse le bala o tlo nka tote ya bemo ke tlo gona nna ahlula nana o ke re wa hlula ke bala mo ke a bona mo tshwarisitse ke mtshwarisitse mo tshwarisitse yo ausi ba tleng ka wena ba late nna ke na le mmemedi thothi ke mtshwarisitse nna ke mitsa maponisa ba mtshwara ya bitsa ha ba mtshwara wena ngwaneso yo ke hlekefeditse so ke nanne hore ke etse ke rekise ntlo ke tsamaye ke ikela yeso ke phomolo yona ya manje maureka ntlo abosisi bakho bazoya yona ngwana nna wa bona ya ntlo yona mamela nako sana sala batho ba kena ke mamela batha ukwazi wena ukuthi wabona ya ntlo yona nako erekisa umntana nako erekisa mna tijwa ibiso libisa na lisi yana ko erekisa mna tijwa osayena ulaye ka abosisi bakho ulo ko erekisa na waneso aku mutlelo na tsosa ngo sangwa ka jwang ku mutlelo ena ke thakana ene ke thakana mntwana nyambona maruya mama awukuwe mamela naki batla go ka ukwazi ukuxosha usisi wakho kubo nayi kubo la awukwazi ukumxosha la manje ngimkaka ukimkhukhu waka usi
mo But kukubo na ijali la kubo. nako monna ka shwele bane ba le kae ba ile ba nkhapa bona tla re le fulla monna hao o no Ka ditlhapa tse di kana ne ba tla kena jwang ka bane wena o tla ikaku. monna hao Angithi uwe igagu manje. Naku ngihamba naye kumemeza wena yena uphansi. Bayayibona lento abayibonayo, bayayizwa lento abayizwayo ngabantu. Bayayizwa nabo bayakhathalela ukuthi wena uhlukumeza umntanakho. mang thina taba ba kena kae ha ba ntlwana ga mpolane ke shwele ba ka sempati ke na le insurance tsa ka nna ba kena kae and le lefu la ka ba sekebe batho a ba batla mpe Ko lefung. lefu la Ha ba katla. nna batla O tlo tsoga. tswa mtimo ska batla lefu la O tlo tsoga. mang nka tswa ka shapa thembi ka dipama tse 15 nna ko batla lefu la ka Ifamily yakhe worried ukuthi umntana kulala nawe. Umphakathi worried ukuthi umntana kulala nawe. wa ba tlo nkgathalela ka tsheko ngwana ka go bana le Ba ska kena abankeni ba indawo. kenya la papi ka go bana le no go bana le nne sikla go bana le papi ke nne Manje ulwanela. sikla go bana le papi ke nne yo ai Batho ba bua maka mama. Wow! Look one. You want to live my picking? Hey, Miss Sonnet, you drunk. Hey, what's up, Ascato? Hey, I'm Ragaso. You want to live my picking? Libitso la ka ke Dimakatso, and then nkgono Dipuo ene re kile ka ena mo ke nkgono wa ka ke mangwane wa mme wa ka actually, so mme wa ka ha mmona o re mangwane. Ke mang? So umphakathi wonke lo nomndeni wakho ukuthi wena ulala Batho ba ko stratega ke. Batho ba ko stratega ke bona ba re biditseng ratla mo. Batho ba stratega. Ala bitso ke stratega, bitso ke batho ba ba ithu. Sebitso batho ba stratega. Nna. That's why mina ngiba newa. Mamela tla mo wena. Yepi batali bona go le maka. Mamela sweetheart, mamela. Mina ngibona the way abuza ngakhona ukuthi angeke ahlulwe yilutho ngisho ukulala nawe. Okay, what I know about it, it's that nele khona kutlang ka yona actually taba ya go nkgono o robala le ngwana hae, of which is my cousin Papiki ne, so ne ke sa tsebe haholo about taba tse tsa marobalana le mme wa hae. No robala le wena. O robala le yena. Eh. Robala le yena. You don't touch her again. O robala le yena. Ntate o tla mpatala. O tla o patala. Ke ntho tlo etsa ke tshwetsa. O robala le yena. Ma ke tlo ntsha tšhelete. Ba ntshetsa ke go ba le papiki na. Utla he. Ke mo ntshetsa ntate. a ke re batlela le papiki thuso Mama a ke re wa batho ba ba le mabatho because re batla o thusa wena le Papiki. Wena ngwana ke tshotjwa. Papiki. Yes, re batla o thusa Papiki. Wa bona ha ba le ela taba ha ba le ya ntho ile reng vele e tobane le yena ene ke nnete ke tsela a behavior ka yona eo wa tswa o tla ya o dimo tlase re zama umthiba re zama o bua le yena a yetse magata strategy so that everybody can come out of their houses ba tlo mamela yena jwale wa utlwisisa o zama ho ba le ya taba ya hore nnete e tswile and ha se bo re vele o tlo handle jwang or o tlo react jwang or responda jwang. Mama mara uko right mam Dipuo wa sweetheart nna ke batla o thusa le rata la go ba go thusa tle mam Dipuo can I help you le rato la pele Shoota. Also shoota. mara ang understand mam O tlamehile ke go bala le ena ke le sepetlele wa nnagela ke le ka wa nnagela honest. A ke di kene ona ngwana o le kwa ka ke mjere 9 months. Aba robale. Ha o go bala le ntate o ga tsa le basadi. Oh, ntate mo hola tsa le basadi. Ha dumela hore yes ngwana e ha mtshwara hantle inkutlisa bohloko haholo because obviously le yena wa bona problem wa understand she does admit but then it's like she doesn't want to admit to everything more especially the part ya hore ngwana hae o robala le yena wa utlwisisa but you can hear from her words hore motho wa mhlukumeza wa understand and it's beyond that because e montsha le ka tlung a tsamaye alo tshwara thunyana a re wana o tsosa stress. Well, so if it was a minor thing, I don't think it was something that was going to make her behave like this. Malume. Yo. Nana. Siza mukhosi. Yo, awusi na ke roba le papiki ba na boyfriend ka ke morena. That's it. A ke roba le papiki.
Akubata uhlaphula ke tswa ke hlaphula ka ntato ke mjwetse. Hayi wa tla dikhona tsa ka ditsela. O batla ke be ke mjwetse. Morena ke mang? Ke motho wa ka. O ka yena? Hayi. O le kae? Ja ke tsela. Ese ngwana je. Yona ngwana. Akere ba botsa the way after. Hona tja go ba le motho ska kwa. Ba botsa ba okay no ngwana. O le yona ke boyfriend yawo. Mamela malome. He nana fela. Siyazama bandlana. So yala buthi nathi nathi boyfriend tsaka. Hayi siyazama. Omudla mfuke boyfriend tsaka. Siyazama mina ngisazi. Sisi njengoba ngisho ngithi besingazange sokuhlukumeza. Besizokhuza ngoba sizwa kuthiwa uyahlukumezwa. Manje uyasixaka ngoba awufuni ukumamela. Awufuni ukubaphatha. Kubaluleke kakhulu ukumamela ngoba angeke ukujampa if uyamamela. Especially umamela abantu abazela ukuzokhuza. Kyalla because situation e hayiqali no wa understand sena le nako se yetsahala wa utlwisisa so e affect le rona bana ba mo high wa utlwisisa so a lot of emotions nje di yetsahala during this whole thing ya go hwala ntshwanuwa and stuff like that and how ka go sheba hantle le yena I'm sure hatsi bore o lwanela eng o batla eng wa utlwisisa because o qadila lwantsha ntatemolo wa understand so hona tse ha re sa khona tshwarela mesebetsi mo hae ha re sa khona ho etsa next month because o lwanela ntlo o re ke ha hae mo and what not and mo ke family house ho letse mo ka ofela bo ntatemolo bo mme wa ka o tswaletswe mo so it's very disturbing and e utlwisa bohloko haholo because le family ya qhalana wa bona e re ke le jaifele dali anini okay ha tweka no I can't feel sharp at all wabo because obviously ihlahiletse ekaring why enjoy you understand but you could see the pain in her eyes we understand so ne ke nahana gore maybe ho tweka ho she was just trying to shy away the thing ya hore now sa kenetswe ke mahlo a batho people came with the cameras and everybody now was watching her and stuff wa tlisisa yena vele ke motho wa di jokes wabona but then I think e una sayetisa because now uzama ho tlosa ntho ele ya hore ish the spotlight is on me yo hayi bandlana kuphela ukuphapha angali ngumaqinasi kodwa le yona ingivale umlomo engithusile babukele emakhaya nizibonele naphinde nayiswela hayi ikhona into esebantwini ngoba this is not normal at all ayikho into nje angazi nina nibona kanjani noma mhlawumbe uhlukumezekile usevuma kwasani noma uignorant noma utshwala angazi uthi ujwayela ukuhlukunyezwa ingane yakhe uthi yena mayihlukunyezwa ingane yakhe uza azoyibambela thu ayikho into enjalo ngisho ingane yakho nje uyibona ukuthi ayikuphendulanga ibheke kabi uvele ugula unyaka wonke what more ingane mayihlukumeza kanjena ayi cha bandlani mina ngazi ukuthi ngithini